JSK, c'est un grand club. JSK, c'est une équipe de titre. JSK, c'est une marque déposée. Je veux dire, même si tu joues avec quelques espoirs, il y a toujours cette image et cette grandeur de ce club. C'est pour ça que j'essaie de véhiculer ce message avec ces joueurs. Peut-être il y a des joueurs qui se sont mal adaptés à ce club, mais aujourd'hui, je pense que le message est clair. On les a mis devant le fait accompli. Il y a une responsabilité historique pour ces jeunes. Ils doivent se ressaisir. شيء جميل أن يقال أن عودة الروح لشبيبة صح فيه معالم فيه أمور اللي خلاتنا يعني استرجعنا بعض. أنا ما نقولش يعني كل شيء. استرجعنا نفسية اللاعبين، لأن صراحة يعني كي تشوف اللاعبين قبل مباراة الأخيرة تاع الذهاب وتشوف اللاعبين اليوم تحس أنهم نوعا ما تحرروا، ولكن ليس فقط بأي جهد بقدر ما هو تحرر بوجود إمكانيات، بوجود جمهور لطالبنا. أنا ثاني راني كما يقول لك مسال الجمهور هذا، خاص نخدموا باش نفرحوا هالجماهير هذه.